ubundi dushyize mu gaciro umunywi w'itabi twamugereranya n'umwiyahuzi. Wari uzi ko itabi ryica 1/2 cy'abantu barinywa? Wari uzi ko nanone se buriya iyo utangiye urugendo rwo kunywa itabi icyizere cyo kubaho kwawe kigabanukaho imyaka 10? Mu mwaka w'2018 abanya-Australia 20,500 bishwe n'ingaruka zo kunywa itabi. Mu mwaka w'2021 Abadage 9,400 bishwe n'itabi. Naho mu mwaka w'2023 muri Bosnia na Herzegovina hapfuye abantu bagera ku 8,600 bazize kunywa itabi. Muri 2025 muri Papua New Guinea abantu bagera ku 9,200 bishwe no kunywa itabi. Naho raporo yo mu Rwanda yo yerekana ko mu mwaka w'2021 impfu 4,800 zose zatewe n'ingaruka zo kunywa itabi. Ubushize tuganira twatinze cyane ku bubata bwo kunywa inzoga no kwikinisha. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye gutinda cyane ku ntambwe watera kugira ngo wirokore, witabare, wikure mu rwobo rwo kubatwa n'umwotsi w'itabi. Nk'uko bisanzwe, karibu ku nkuru z'ibihe. Mbere yuko tugera ku ntambwe watera, ubundi twatangaje impfu zatewe no kunywa itabi. Ubundi muri make itabi ryica umuntu gute? Icyambere ugomba gufata mu mutwe nuko itabi rigizwe n'ibinyabutabire byinshi cyane birenze umwotsi ubona. Ikinyabutabire cy'ibanze cyitwa nikotine. Ubundi bivugwa ko mu masegonda 10 ukimara gukurura wa mwotsi winjira mu muhogo, mu bihaha, mu maraso. Mu masegonda 10 yonyine umwotsi w'itabi uba wamaze kugera ahantu hose. Iyi nikotine rero iragenda ikagira ingaruka ku mitsi ijyana ikanagarura amaraso mu mutima. Iragenda igafata ya mitsi ikayikanda ikayegeranya, donc ufata nko guhombanya agatiyo gatwara amazi. Ingaruka rero ziva mu ntazindi nuko bisaba umutima gutera cyane no gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo amaraso abashe gutembera hehe mu mubiri. Ku ngaruka z'ubuzima rero usanga umunywi w'itabi atagira oxygene, by'umwihariko oxygene ntibigera hehe mu ntoki no mu birenge. Niyo mpamvu akenshi usanga intoki z'abanywi b'itabi zarakamutse cyane and then n'ibirenge byarakomeye bikanakamuka cyane. Ikinyabutabire cya kabiri ni umwuka witwa carbon dioxide. Donc kuriya kuntu duhumeka. Iyo uhumetse, iyo winjije umwuka uba winjije umwuka witwa oxygene. Ni umwuka mwiza, ni umwuka umubiri ukeneye. And then iyo uhumetse ngo uyu mwuka usohoye witwa carbon dioxide. Donc ni umwuka umubiri ugize gute udakeneye. Donc nk'uko turya and then umubiri ugafata ibiryo, intungamubiri ukabigumana, and then amadeshi ukayanyuza hasi hahandi, ni nako bigenda. Twinjiza oxygene hanyuma umubiri ugasohora iki? Carbon dioxide. Iyi carbon dioxide rero iba mu itabi iragenda igafunga inzira z'umwuka zigana mu bihaha, and then ukagenda yitsindagiramo. Fata in fact umurayi, kuriya kuntu bacana umwotsi buriya nawo urimo carbon dioxide. Ya mirayi igenda ihera ku nzu buriya ziriya ni carbon dioxide. Rya vumbi ritumuka ry'amakara ni carbon dioxide. And then uriya mwotsi ukuruye nawo ni carbon dioxide. Uragenda rero ugafunga inzira z'umwuka, bityo ukadomina oxygene yinjira mu mubiri w'umuntu. Kubera iki? Kubera ko nimba ifunze inzira z'umwuka, kumuhumeka winjiza umwuka, oxygene igera mu mubiri iba nkeya. Buri uko rero ukomeza kunywa itabi mu gihe kirekire, hari ururenda rugenda rugafata ku bihaha inyuma, donc rugakotera ibihaha ewan. Ni ikinyabutabire cyitwa tar. Ubwo rero muri uko gukotera ibihaha umuntu ashobora kurwara indwara nyinshi z'ubuhumekero zirimo n'ama bronchite. Ikindi kinyabutabire cyitwa phenol.
iki ngiki kiragenda kigapfura utwoya tuba mu nzira z'ubuhumekero. Buriya iyo duhumetse twinjije oxygene ntiza yonyine, izana n'udusimba twinshi, ikazana n'utuvumbi twinshi tutabasha kubonesha amaso. Akamaro k'utwo twoya rero turi mu nzira z'ubuhumekero ni uko tugenda duherana za bagiteri na twa dukungugu. Sometimes ukitsamura, sometimes ugakorora, sometimes ugahumeka, izo bagiteri n'utwo tuvumbi tukagira gute? Tugasohoka. Iyi phenol rero iragenda ikibasira twa twoya ikadupfura, hagasigara ari nko ku kibuga, ku buryo ibintu byose, umwuka wose winjije, impurities zose uhumetse muri uwo mwuka, ivumbi, amabagiteri, amavirus, bihita bimanukira hehe? Mu bihaha. Bityo rero bikaba byatuma umuntu arwara indwara z'ibihaha mu buryo bworoshye cyane. Ndakwibutsa ko indwara y'igituntu, tuberculosis, ni indwara iterwa n'iki? Na bagiteri. Urabyumva ko ushobora guhumeka iyo bagiteri, donc kubera ko nta twoya ufite dushobora gutangira iyo bagiteri, ukaba wayikorora cyangwa ukaba wayitsamura, ikagenda direct ikagera hehe? Ku bihaha, aho itangira kubimunga, and then mu minsi mike cyane tukaba turakubuze. Of course niyo uri kunywa itabi hari ukuntu ujya kubona ukabona utuntu tw'utuvumbi bagenda bakubita gutya, duke muri two rero buriya natwo tujyana n'umwotsi. Utungutu nitwo tugenda tukakubita mu nzira z'ubuhumekero, ukumva umunywi w'itabi uzabyumva cyane cyane ku bantu banywa itabi bwa mbere, arakurura and then ukumva atangiye gukorora cyane. So n'utwo tuvumbi, n'utwo tuntu, donc ni kavu kaba kavuye mu itabi kakinjira mu muhogo. Ibi rero nabyo bigira ingaruka ku muhogo ku buryo ushobora kurwara kanseri. Itabi ribamo ikindi kinyabutabire cyitwa ammonia na formaldehyde, sinzi nimba mbivuze neza. Ibi bibiri rero nibyo bituma usanga umunywi w'itabi amaso yaratukuye, agahora afunganye mu muhogo cyangwa se avuga ukuntu, donc ukumva umunywi w'itabi hari ukuntu avuga, donc ugahita uvuga ati uriya muntu agira gute? Anywa itabi. And then mu mazuru bagafungana. Hanyuma ni nabyo binyabutabire bityo bituma umuntu agira gute? Avuga nk'uwasaraye, cyangwa se sometimes bakanasarara. So izo rero ni intwari itabi rikoresha ryica abarinywa. Ubundi muri make itabi ni izihe ngaruka? Itabi ryica gute? Ni ibihe bibazo umunywi w'itabi agomba kumenya ko azahura nabyo igihe cyose adatangiye urugendo rwo kugira gute? Rwo guhagarika kunywa iryo tabi. Icya mbere, hari ingaruka ziri physical. Usanga intoki zarajeho amabara ukagira ngo ni kentusi, donc kubona umukaratika, umuntu ukina kumfu n'umuntu unywa itabi, usanga hose bahuriye ku kintu cyitwa kentusi. Donc ukabona niyo yaba ari igikara kimeze gute, usanga utu tuntu twose twarahindutse, ukagira ngo ni umukaratika kandi byahehe byo kajya. Ururimi, ishinya, amenyo bihindura amabara. Warebye kenshi abantu banywa itabi, by'umwihariko abanywa itabi batanakunda kwiborosa cyane, wakunze kubona yuko n'amenyo yabo agenda agahinduka umuhondo, then akazagenda ugasanga umuntu afite amenyo ariho amabara wagira ngo yagize gute? Yayateye amahina. Ikindi tutakwirengagiza ni uguhumura nabi, donc tubivuge mu mvugo ya nyayo, ni ukunuka mu kanwa. Kwa kundi umuntu atangira kuvuga ukumva impumuro, mukaganira n'umuntu mukarangiza ikiganiro wabyimbye. Donc kubera ko itabi rituma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Hanyuma rero itabi ritera indwara, ari nazo ndwara zibyara impfu ziri direct. Izo ndwara rero nizi zikurikira: hari igituntu, umutima, pressure n'ubugumba. Hakaza uruhara, ubuhumyi no gupfa amatwi. Amagufa y'umunywi w'itabi aroroha cyane ku buryo nimba ari umusportif, kwa kundi abantu bakunda gukina umupira, ushobora kumukoraho ukaba umuteye imvune atazashobora gukira vuba. So iyo tuvuze gukira vuba rero, hari ubushobozi umubiri wacu ugira. Kwa kundi wikata mu kanya gato ukabona amaraso arekeye aho ngaho kuva. So ku banywi b'itabi iyo yikase, amaraso arakomeza akava cyane,
and sometimes nicyo gikomere gitinda gukira, hahandi amabagiteri ashobora kucyuririra bikazabyara iki? Bikazabyara kanseri. Hanyuma rero ku badamu no ku bakobwa, kunywa itabi byihutisha igihe cyawe cyo kujya muri menopause. And then itabi ritera asthma ku bana bakiri batoya. Donc ku muntu uri munsi ya 40 aba ari muri risque yo kurwara asthma igihe anywa itabi. And then ku muntu uri hejuru ya 40 n'ubundi usanzwe arwaye asthma, itabi rirayifata rikayishyira ku rundi rwego. Hanyuma rero hari n'ikindi kintu cya danje gikomeye, ni kese zitabaho cyane ariko zibaho, ari byo bita kuvura kw'amaraso. Ukaba uyu munsi wari uri kumwe n'umuntu, mwaganiriye, mwasangiye, araryamye, mu gitondo barakubwiye ngo umuntu runaka yitabye Imana. And then polisi yajya gukora yamatohoza, ripoti igasohoka yerekana ko umuntu amaraso yari yagize gute? Yari yavuze. Uribuka aho twahereye tuvuga ko itabi rifunga imitsi y'amaraso, itabi ry'intervena mu mutima, and then ibyo urumva hari igihe bigeraho neza umuntu akaba afite amaraso ahagije, ariko ayo maraso ntaba akibasha gusirikira mu mubiri, and then akaguma hamwe akavura, umuntu akaba agize gute? Yitabye Imana. Itabi ritera stroke, itabi ritera pressure, itabi ritera indwara nyinshi zo mu mutwe. Reka rero dusoreze ku ntambwe ugomba gutera kugira ngo ugire gute? Uve mu bubata bwo kunywa itabi, kuko twabonye ko ryica, twabonye uburyo ryica. Ikindi twibagiwe buriya kuvuga nuko itabi rirakenesha. So intambwe ya mbere rero nuko ugomba kugira gute? Gufata umwanzuro. My dear friend, iyo ukoze ubushakashatsi ukareba ku miti ifasha abantu kunywa itabi, nako kureka kunywa itabi, ugashakisha amakuru, biragoye cyane kubona ibinini, kubona amasupplement, kubona ibintu nk'ibyo bishobora gufasha iki? Bishobora gufasha umuntu kureka itabi. Ariko by the way, hari abantu batanga imiti y'ibyatsi, hari abantu batanga amasupplement, hari abantu bagira gute? Nkuko nyine wumva ngo umuntu yakuze atarya inyama, and then bamuha imiti asigaye arya inyama, asigaye anywa amata. Ntabwo bipinze, birashoboka, ariko nanone sinajya hano ngo mbihamye ngo nkurangire ngo genda ufate imiti, genda ufate imiti. Aho ngaho rwose naba nkubeshya. Ariko nk'ubundi bubata bwose, kugira ngo ureke uve ku itabi, uhagarike itabi, ni urugamba rukomeye, kuko ni urugamba watangiye gahoro gahoro, cyagiye wicaye mu kigare, cyagiye uri kumwe na bagenzi bawe, mukanywa agacupa, ugasomaho kuri ka Dunhill, and then bikarangira ubaye umunywi w'itabi wabaswe naryo. So ubwo rero bizagusaba n'ubundi gutangira nk'uko wafashe umwanzuro, utangira kurinywa, utestinga, and then ugiye gufata umwanzuro wo kureka itabi. Kimwe mu bintu bizagufasha gufata umwanzuro byihuse, nuko uzazirikana ingaruka n'impamvu bitumye ugiye gufata uwo mwanzuro. Zimwe mu mpamvu rero, harimo impamvu z'ubukungu, kuko guhora ugura itabi, guhora ufata amafaranga ukabudgetinga itabi, my dearest friend, itabi rirakenesha, itabi riri expensive. So nturebe amasigara y'ijana ya 20 n'ibiki byose, hari amataba agura ibihumbi mirongo mu madolari. So ibaze rero ugeze ku kigero cyo kunywa itabi rimeze gutyo, my friend, rirakenesha. And then hari n'umuryango, nimba ufite abana, nimba uba muri famiye, kuko ubona unywa itabi ntabwo akenshi ari ibintu bakira. So ushobora rero kurireka kugira ngo nibura utange urugero rwiza ku bana bawe no ku muryango wawe, kuko akenshi umwana nakubona uri kunywa itabi, my friend, uzaba uri kumushyira muri riske zo kukwigana mu myaka iri imbere. Nyuma rero yo gufata umwanzuro, ugomba no gufata itariki. Ugomba gufata itariki ukavuga ngo impinduka ntabwo zitangira aka kanya ngo zihite zirangira. Impinduka ni urugendo. Iha akanya rwose, nimba uri mu kwa 10 uvuge ngo mfashe umwanzuro, mu ntangiriro z'ukwa 11 nzatangira mpanga n'urugendo rwo kureka kunywa itabi. Ibi ngibi rero mu gihe cyo gufata amatariki, wihe umwanya rwose wumva uhagije wo kwitegura. Hanyuma witegure mu mutwe, witegure no mu buryo buri physically,
kuko kunywa itabi n'ubundi ubushake bwo kunywa itabi buturuka hehe? Mu mutwe. Ariko nanone iyo utarinyweye bitangira kukwimpakitinga physically. Niyo mpamvu uzajya kuri street ukumva barakubwiye ngo umuntu afite taki. Afite taki y'ibiyobyabwenge, taki y'inzoga, taki y'itabi, niko kuri strict babyita. Donc kwa kundi umuntu aba ashaka ikintu cyane, hahandi umunyarwanda yageze agaca umugani ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabi. So itegure rero, itegure rwose umenye ko neza ugiye gufata itariki izatuma donc icyo gihe wihaye uzaba waramaze kumva uburyo uzahangana n'izo taki, and then umenye n'uburyo uzatwara mind yawe. Muri iki gihe cyo kwitegura, fata agakayi n'agakaramu wandike urutonde rw'ibintu bigusunikira mu kunywa itabi. Ibyo bintu bishobora kuba ari amarangamutima yawe, bishobora kuba ari ikigare ubamo, bishobora kuba ari ama event ujyamo. Hari abantu banywa rwose itabi kubera ko bari mu ma house party, bari mu ma vacation, bari mu tubari, bari kureba match, bari umva event, emotions, ikigare. Ibyo bintu bishobora kugutera iki? Kunywa itabi. So binote rero, utangira uvuge ngo mu itabi kubera ko ndi kumwe n'uyu, kubera ko twicaye aha, kubera ko turi gukora iki. Bityo rero numara kubinota bizakorohera cyane kugira even ukwepa, abantu ukwepa, ibintu, ibikorwa ukwepa kubera ko biguhuza n'iki? Biguhuza n'itabi. Hanyuma rero bimwe mu bibazo ugomba gusubiza ni ukuvuga ngo uzamanaginga gute taki. Donc nugira bwa bushake bwo kunywa itabi, nibukuzonga bukakuzonga cyane, my friend, uzabigenza gute? So ugomba kumenya ko nyine ntago ari ikintu uzakora ako kanya ngo gihite kirangira. Oya. Ikindi ni ikintu kizagutesa cyane. So icyo gihe rero taki ni nziza. Iyo ukumva ushatse kunywa itabi, what's your plan? Uzakora iki? So bimwe mu bintu rero ugomba kwitegura no kwitegura nk'ama exercice, maybe kureba movie, maybe kwandika igitabo, maybe urumva taki zishobora kuza, ugahita ufata akajournal cyangwa agakayi ugatangira ukandika how you are feeling. Ukavuga wenda umunsi ku itariki ni, ukadekriva iyo situation urimo. Ushobora kumara kwandika wabyibagiwe, and then ugasinzira, ejo byagaruka ukongera ukandika. My friend, nuko abantu bandika ibitabo byiza cyane bitewe na experience bagize gute, banyuzemo. So taki ni nziza, wowe uzazimanaginga gute? So ujya gukira indwara rero arayirata. So ibuka gukominika, kandi wibuke kugira abantu bagufasha. Donc ubufasha. Itegure rwose uvuge ngo muri contact z'aba bantu mfite runaka na runaka, ngiye kubaganiriza ko ngiye kureka itabi, and then igihe bizaba biri kungora nshobora no kumuhamagara kuri telefone tukaba tuganira dutera story. Abo bantu nibo bagenda bagira gute, bagusupport. So mu bihugu rero bindi biteye imbere nko mu Budage no muri Amerika, hari ibintu byitwa nicotine replacement therapy. Donc cyagiye washatse itabi cyane, hari produit bagwa zisimbura donc iyo nicotine. Hakaba zirimo amashikarete arizo zitwa nicotine gums, hakaba harimo ama spray, hakaba harimo n'ibintu bagira gute bakurura bisa nk'imyotsi. Donc n'ama spray bikaba nta nicotine birimo, ariko bigashobora kuba byaguha nyine byakugabanyiriza bwa bubabare na bwa bushake bwo kunywa itabi. But mu gihugu cyacu ntabwo byemewe. Nicotine replacement therapies mu Rwanda ntabwo byemewe, ziri banned. Ariko mu bihugu bindi nko mu Budage, muri Amerika, ndabizi inkuru z'ibihe mudukurikira muri ku migabane itandukanye, menye ko ibyo bintu bibaho kandi binemewe mu bihugu byanyu. At least by now turi kuganira muri 2025. Hanyuma rero, nimba waranyweye itabi kubera stress, kubera indwara, kubera ubuzima bwo mu mutwe butagenda neza, ukaba ukunda kugira depression, ukaba ukunda kugira bipolar disorder, ukaba ukunda kugira n'izindi post traumatic disorders, my friend, nuhagarika itabi kubera ko yari coping mechanism yawe ku ndwara zo mu mutwe, indwara yawe ishobora kugira gute, gukomera. So icyo gihe rero n'ubundi gukomeza kunywa itabi nabyo birakwangiza. Iki gihe rero ukeneye kugana muganga, ukeneye kugana muganga wo mu mutwe
na muganga ugufasha gukora iyo terapi y'itabi, mukagira plan y'uburyo mugiye guhuza ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe cyangwa se bw'ikibazo ufite mu mutwe, bwa stress ufite, bwa disorder ufite, bwa bipolar ufite, bwa post traumatic disorder n'ibindi bibazo byose byo mu mutwe waba ufite. Isi ntisakaye, twese turanyagirwa, and then akabihuza n'urugendo rwawe rw'iki rwo kureka kunywa itabi. Nimba ufite icyo kibazo cyo mu buzima bwo mu mutwe butameze neza, wihagarika itabi abruptly, ahubwo egera uwo muganga mukorane inama. So my friend, ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. So mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzaganira byinshi. Kugira ngo icyo kiganiro uzakibone nuko ukanda kuri subscribe. Hanyuma rero ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, icyifuzo, inyunganizi kuri iyi video, bitwandikire aho hasi muri comment, turabisoma tugusubize, and then tunagusubiza dushobora kuzagusubiza hehe muri video. Kandi aho ngaho kuri like uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, kuko uru rubuga ruhita rufata iki kiganiro rukakigeza ku bantu benshi. Ndabizi neza nubwo waba utanywa itabi, uba muri cercle uziranye n'abantu banywa itabi kandi bahora barwana no kurireka. Fata iyi video uyipostinge kuri status yawe, ku mbuga nkoranyambaga zawe, ntawamenya ushobora gufasha umuntu umwe cyangwa babiri. Hanyuma rero ibirenze ibyo, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ikurinde inzara, ikurinde n'umurengwe, kuko byombi bigira gute? Birandagaza. Hanyuma rero ciao ciao, bye bye, naho ubutaha.